Prošle noći nismo videli jednu. Taken by Mitchell, the three for the tie. And no! A spectacular shot. Nismo videli dve. It's magic on a Monday night. Nismo videli ni tri. Wembanyama. How about that for some Chicago pizza? Ni četiri. Oh, they blew up the screen. Jenkins from the corner. Niti pet. And it's he's driving. He's scoring. Već smo videli 6 ludačkih završnica. Don't shovel dirt on him yet. Na sve to imamo još i neke uobičajene dalekometne bombe od strane Luke i Ostina, koji su noćas imali mali prijateljski okršaj na zadovoljstvo Hornetsove publike. Ali moramo početi iz Majamija, gde su Heat imali plus 15 pri kraju treće četvrtine, ali Sam Merrill je za manje od 2 minuta učinio da sve to ispari. He's averaged 20 a game in his career against Cleveland. Oh, do you believe that? And trying to bully Wiggins in the paint. It's Merrill again. Oh my, 3 in a row for Sam Merrill. 9 rebounds. Merrill again! Nakon što je promašio prvih 7 pokušaja za 3, brat Sam pogađa 4 za redom i donosi Clevelandu izjednačenje. Skačemo malo dalje i evo nas u prvoj thriller završnici. Gets in for the score! Oh, what a Euro step. 126-124 Heat. They're on their feet here in the Heat's house. Mobley for 3. Got it! Evan Mobley ućutkuje tutnjavu publike i donosi svom timu plus 1, a na drugom kraju čak gasi pokušaj Powella. Powell to the basket. Got blocked by Mobley without a foul. Heat sada moraju faulirati i šalju Tysona na liniju slobodnih bacanja, odakle je ovaj polovičan. Ima dodatnih 13 sekundi života za Miami. I to je tačno koliko je Jaimeu i trebalo. 8 seconds left. Puts it up and ties it. He tied it at 128. 6 seconds left in the game. Ipak Mitchell ima još 7 sekundi da izraste u heroja. To the top for 2. Missed it. Donovan dobija čistu poziciju, ali promašuje potencijalni winer. Pa evo nas u produžetku. Nakon što je postigao izjednačujući koš preko Tysona, Hakez pun samopouzdanja ponovo kreće na njega u dodatnom vremenu. Ware on the tip, Ware on the second try. Ware hvata 7. ofanzivni skok i ubacuje polaganje, čime Heat odvodi na 3 poena prednosti. Na ovom je meču postigao lični rekord od 20 skokova, ali i Mobley je imao svoju noć. Oh, he got the bucket and Ware committed the foul. Niko neće da se preda i gledamo pravu razmenu udaraca. Hunter spinning and hitting. 21. Mitchell has 25. Hakez, a spinner in the paint. A tough one in the paint. It rolls in. Nakon što je DeAndre Hunter prekinuo seriju promašivši širom otvorenu trojku iz ugla, Heat su ovde imali šansu da pogase Clevelandu svetla. Norm Powell, koji je već imao 33 poena, je uspeo da se ušunja, ali se morao pošteno podići na šut preko Mobleya, što je doprinelo da promaši. Ovo nas dovodi do potpunog ludila u dvorani. Off the 3 for the tie. He missed it. Rebound taken by Mitchell. The 3 for the tie. And no! He made it with 4/10 of a second left to tie the game at 138. Spajda Mitchell ubada tešku fade-away trojku i zamrzava sve nade Majamijevih navijača. Kakav je ovo šut. Ipak, Eriku Spoelstra ostaju još 0,4 sekunde na tajmeru da osmisli savršen potez. For Wiggins, he did it! The Heat win it! A spectacular finish for Miami! Šta li su pobogu ovde Cavsi radili? Trčkaraju tamo vamo jureći igrače svuda okolo, ostavljajući reket potpuno nebranjen na 4/10 do kraja. Kako god, svaka čast Hitu na savršenoj egzekuciji i velikoj pobedi u produžetku. A kako su vodili sa 13 razlike u četvrtoj četvrtini, Wizardsi nisu mogli ni pretpostaviti da će ih protiv Pistonsa snaći ista sudbina. That's a tough shot. Jenkins. What's going on? Up on hand, quick trigger, Robinson! And he held it too. Cunningham! Detroit se mu njevito vraća u meč, ali na 20 sekundi do kraja CJ McCollum po svemu izgleda zabada strelu u srca domaćih. Shot game clock, McCollum, the one-hand floater! Man, Closer. One word. Pa sa -5 na 14 preostalih sekundi, Pistonsima je potrebno čudo kako bi preživeli. Jenkins for 3, money!
seconds remaining. Cade kreće za brzih 2, ali propušta 2 prilike pre nego što je gužva dovela do toga da Danis Jenkins ostane sam na trojici. I dok gledamo kako je Keyshawn George polovičan sa penala, upamtite ime od malopre, Danis Jenkins. Igrači padaju na sve strane, jer je akcija za izjednačenje pročitana, ali na sreću po Detroit, ovaj sophomore ostaje spreman u uglu i svojom drugom trojkom za samo 3 sekunde donosi im još 5 minuta igre. Neverovatno. A pogledajte kako se ovdje žrtvuje da bi spasio aut. Baš ovako se zarađuje poverenje. Cunningham donosi svojoj ekipi +2 svojim 44. poenom, ali na drugoj strani CJ svojim 40. donosi izjednačenje. Nakon takvog ispuštanja dvocifrene prednosti, garant ćete pomisliti kako će psiha Wizardsa popustiti i da će se oni predati, ali nije im bilo ni na kraj pameti. Cam Whitmore pogađa dodatno slobodno bacanje i uz još neke penale donosi Washingtonu +2. Ipak Pistonsi će i to da ponište. Robinsonova trojka i Greenovo zakucavanje zapaljuju publiku i evo ponovo Detroita na +3. Sa još 25 sekundi do kraja, mogu li se Wizardsi ponovo izvući? George pogađa brzu dvojku i onda fauliraju Durana, koji kroz karijeru penale šutira sa 70% uspeha. Promašuje jedno i sada Wizardsi pravo niotkuda imaju šut za pobedu. CJ promašuje mogući winner i sada ponovo moraju da prave faul. I taman kada ste pomislili da je sada sve gotovo. Ludilo ne prestaje. Čoveče, McCollum imao samo 5 sekundi da pretrči ceo teren. Pistonsi ni sami ne znaju koliko su metaka noćas izbegli, čime su u još jednoj nerealnoj završnici nastavili pobednički niz. Idemo dalje u Orlando, gde su Magic imali komotnih +9 na 2,5 minuta do kraja, ali Deni Avdija se nije slagao da se veče bliži svom kraju. Avdija drills it for 3. Holiday can't shoot. Avdija can for 3. It's good. Sa 7 vezanih poena, Avdija smanjuje razliku na samo 2, a Desmond Bane ponovo ne uspeva da uzvrati, čime Blazersima daje priliku da izjednače. A Shedon Sharp ne troši ni sekund i odmah napada reket, gde izvlači faul i dobija 2 slobodna bacanja. Pogađa 1 od 2 i polako se spremaju za penal završnicu, ali ne zadugo, jer Paolo Banchero promašuje oba slobodna, čime svoju ekipu dovodi u opasnost od poraza. He scores remarkably over the top of Banchero and a foul. Wow, Jerami Grant hvata lob pas i zakucava preko Paola i vraća Portlandu prednost. A plus je pogodio i dodatno bacanje. Sa još 10 preostalih sekundi, Banchero ima priliku za iskupljenje. Banchero driving down the lane, puts it up and in, and he's fouled. Ali ne sasvim. Promašuje i treće vezano bacanje, čime svakoga u dvorani dovodi na rub živaca. 4.5 seconds left. Holiday. Banchero took it away and the Magic have a timeout left. Čoveče, Paolo jednostavno odbija da izneveri svoj tim i krade loptu iz Holidayevih ruku, a nade za nekom magijom su stale u 1,9 sekundi na tajmeru. Bane hoisting at the buzzer. He throws it. It's Magic on a Monday night. Moj Bože, Desmond Bane ubada pobednički koš uz zvuk sirene i izaziva delirium na tribinama. Magic kao da su već nekoliko puta izgubili ovaj meč i na kraju ipak uspeli da ga dobiju. Nerealno. Govoreći o tome, ni Wembyjev noćašnji performans nije bio ništa osim spektakla. Pogotovo u četvrtoj četvrtini. Nakon zaostatka od 13 poena za Bullsima, obukao je vanzemaljsko odelo.
He responds by snapping the net. Ray Jones has been a huge catalyst in this game. I don't know if Wemby was expecting that pass. Spinning and fading on one leg, yes! When he's able to stop on a dime, raise up over the top of the defense. Rising up and getting one to fall again. U treptaju oka, Wembanyama sam pravi seriju od 10-0 i približava Sparse na 3 razlike, a kada je u završnici došlo do biti ili ne biti, nije se ni malo uplašio. Castles officially got a double-double. Big shot in Chi-Town and we're all tied at 114. Viktor pogađa trojku preko Vuča i u sljedećoj akciji ponovo traži loptu. Crowd on its feet here inside of the United Center. Victor, he might follow up with another 3-ball here. He's feeling it. Shot clock going down. Vucevic guarding. Wembanyama. How about that for some Chicago pizza? Još jedna Wembijeva trojka. Ovo iskreno nije fair. Šutira preko centra kao da na treningu šutira preko stolice. 18 od njegovih 38 poena u posljednjem periodu. Neverovatno. Chicago je bio u dobroj poziciji da izjednači, ali Huerter prilično promašuje. Sparsi sa linije penala zapečaćuju pobedu. Sada su drugi na zapadu sa skorom od 8-2. Luda se noć nastavlja u Dallasu, gdje se direktno ubacujemo u posljednju četvrtinu, gdje su Mavsi sazidali plus 13 protiv Bucksa, ali Giannis Antetokounmpo nije ni pomišljao na predaju. Nice job, Giannis knocks it away. Ryan Rollins kicks it quickly out. The outlet pass to Giannis and the flush. Giannis gets the finish. He understands how the Mavericks are trying to stop Giannis. And it's Giannis on the floor. Swings right past 3 defenders. 1, 2, 3 čoveka. Ma nema veze. Greek Freak može zakucati preko celog tima. Čovek je nemilosrdan. Svake noći možete računati na to da će izaći na parket i ostaviti tamo celog sebe. A odjednom, He's feeling it. One dribble, He's feeling three-pointer, he's got it. u ovom trenutku zaista nemate šta da mu uradite. Giannis je bio nezaustavljiv u četvrtoj četvrtini i sa 15 od svojih 30 poena poveo je Milwaukee do preokreta, ali ovdje je možda bio i malo presebičan, pokušavši da posao završi trojkom umjesto da uđe u reket. Pa, sa poenom zaostatka, Cooper Flag odlučuje da izazove zver ispod obruča. And it's go! He's driving! He's scoring! Odličan potez rukija, koji Dallasu vraća prednost. I dok su sve oči bile uprte u Giannisa, Bucksi pomoć traže od Ryana Rollinsa. 16 to shoot. Ryan Rollins lays it in. Bratac nastavlja da prži u završnicama, a Cooper je želeo da uzvrati, međutim. PJ to throw it in. Oh, a slip and a steal! Oh no! Kuzma dunks it! Flag se sapliće negde na sredini, što Kuzma koristi da sprintom pospremi u koš najlakša 2 poena na meču. Ukoliko si igrač Bucksa i vodiš sa 3 razlike, nećeš dozvoliti trojku, jel tako? Pa, Schroeder misses it! And then a rebound. Chasing it down. He did get it up, but it's a foul! It's a foul on a three-point shot. No challenge, remember, for Milwaukee. That's right. ma daj, 5 je ujutru i ne znam gde sam, a ovo je već 5. ludačka završnica kojoj svedočim, pa ne mogu više. A čini se da je pritisak bio preveliki za PJ-a, koji promašuje drugo bacanje, i to je to što se ovog meča tiče. 8. poraz u 11. utakmici je naterao navijače Mavsa da podsete Nika čemu je došlo vreme. Iako vam nije bilo dovoljno za jednu noć, vidite sad ovo. James Harden je imao triple-double protiv Hawksa, ali je bio nadigran od Vita Krejčija. Čekaj, šta? Up top, beat for three. Banks it in! Big Krejci! He's got 28. Krejčijevih rekordnih 28 poena je Hawksima donelo plus 7 na 30 sekundi do kraja, ali noć je jednostavno bila ovakva. Into the game. Harden to retaliate. Counted on a foul. Don't shovel dirt on him yet. The Beard kupi 4 poena iz jedne akcije i održava Clipperse u životu, a Derrick Jones Jr. iskrada loptu iz Risašeovih ruku i daje LA-u šansu za izjednačenje. Ali u čemu je stvar? Harden! Valjda je Harden ovdje izgubio osjećaj za vreme. Nema drugog objašnjenja za ovu paljbu sa pola terena. Ali kako bi drama dostigla vrhunac, naravno da su Hawksi promašili oba posljednja slobodna bacanja. Krejci knocks it out of his hands. And Mohamed Gay saves it in the corner.
What a play in transition, and the Clippers fall. Krejči izbija loptu Batumu i sirena označava pobedu Hawksa. Ludilo. I posljednje, ali ne i najnebitnije, imamo malo prijateljsko nadmetanje Luke Dončića i Austina Reevesa sa centra terena. And the Lakers, oh my goodness, the Lakers called timeout and Doncic fired it just because he's an entertainer. With 3.0, that's just gonna... Who threw that one in? Austin. So Luka is going to say, mine was further. Yeah, exactly. That's exactly he's pointing what to he's the saying. line. He said, Luke, he says, Austin, I shot mine from here. That, you know what? I guarantee Mike's going to ask him about this. Lakersov je tandem noćas pogađao sve i u pobedi nad Charlottom su iskombinovali 62 poena. Kakva je samo ovo bila noć. Ostajanje budan sve do jutra je definitivno vredelo. A koliko juče, uradio sam video o Šengunovoj osveti Janisu. Pa ako se ne možete zasititi NBA-a, kliknite ovdje i pogledajte. Čujemo se u sljedećem videu. Peace out!